Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Usumbor Menteri Rangba Kejelna Baru-balong ru MLA ke Nartiang Constituency ubak Sniawbhalang Dhar labu maunong rim na kebenta ban sedang ban penteri ke surak basis Pak Klur Tyngka Hapoh ke Nartiang Constituency pat kumjur ki Pynroi Hapoh ke senang wajar lingba ke tanah tourism ke bala kenjo syaka ar Klur Tyngka. Kini ki projek ikin top ya ke surak umulong Nartiang Road pedeng mukim Hapoh mu ke bank bat kedok kuli Hapoh ke State Roads Fund jong sedem arajar arpusan bat lamang man pendep Hapoh ubnai leber arajar arpusan. Kini ki surak shispa Klur ki kintup ya ke Hapoh mu ke bank road haga jingjrong ke balai pon nyo spa prapo kilometer haga jinghe ke balai pon nyo pusan meter basongdor khat ar pon san nreu lai Klur Tyngka. Nang ta ke kedok kuli internal road haga jingjingai ke balai pon lai kandai san kilometer haga jinghe ke balai pon nyo pusan meter haga dor ke basipo pon kandai spa lai puwei Klur. Ya ke jingilang bu maunong rim la penyai do Superintendent Engineering PW Roads Joy Circle uba MK Karnayor haga jingadon nang MLA ke Joy Constituency uba Wailat Miki Shilla MLA ke Umroi udaman bait lamari CMGHADC Thombor Shiwan Chief Engineer PWD Roads ba di Langstang bat kiwei ki head sarkar ki officer bat ki rekongsan. Hari ini hijau ke sengi usumbut Menteri Rangba wala pelai pai baru ye ke kali ambulans nega bentaman pendankam ke Multi Sports Complex Management Development Society wajar. Ubak Sniawbhalang haba ajing keren lu ya thu kat ni ki Pynroi baper ki bawla Wanrah Hapoh ke Constituency bat kumjuru ke jela ki bakin thup nadu ke jing penbha penmiat ki surok posnong ki surok syaki Jakarem ban pensuk ki nong rep ban penpoi ki mar ki mata sya ki yo ki han. Ulawan ra ru ke sinar di blok Hapoh ke Nartiang Constituency bat kumjuru ban te la kam ki kam sneo Hapoh ke thain bat ki mlang ka salang ulawan ra ke police station Hapoh Nartiang ke International Stadium hawa ejer nega benta ki samla don sam hagi kami lekai nalor ki wei ki Skhim Pynroi. Untuk rising society ku dapat create foreign project nadon umulong Nartiang kentu gi branches gi tenar kam de ong ini nadon ni ke play mukim ke bang ga mo ka bank wat ke dokule kevin gini ke kompleks kini ong beri ketin ong kedong ong ke park na ke children's park kita orang cenai kar ka man gani heitai ha dan ke stadium yong i haus hau tu i hawan kam ni project le puri yang people yi bu ong le bu penman ni program hai ni thau na o penman hai ni thau chaklo to a meaning o the request in society wa ton penman hai ni thau hai jo e po le man kam advertise ya ni ke tourism spot ko daw e bertuji mestem gawi na ka chinang wa ajar gawi to ko main project o to hani ke spa Klur to keni to ko 100 kilometer praspa hawanin to umlenyo kani yegani ki project ko to chani ga thani ni to ani ga thau how January da complete ga man kam chpo phreng man de chara u pai piga jan ite da open man ni hini tegji mud mamuda mud wori hawa ang won ki project dan jubu munong rim be ne hande le bu munong rim man ki project dan hakon usi ngam yo le kre ki ap chombo munong rim bai hande ci sin du pun man kam ni program em ke jimut halandet wo ki pai ba yo tip ki yo sngau thu ki yo tip ki ke jimut haw bu kam ni program kono kong kwa highlight kajak uklam rap slam mentu kan mo do arajar fra man ka em leu no kong yo ni ka thai hai ti por ye kono sing man gwi ni kono sing sa den pha ta jo do thia e ngapun ngai man em le nga ong tip yum de job ka tahu kamu nule yi mam yu kure mai kama kwa ayu ang no di kam yung kam tam handai ke ji pelayong won jerong urlong gilam urlong borok la nya pa percent to urlong hai ti por sandali snan ka first time job kre du kan yu surok bai demi week te nong gi pai ba ke no penjob nga saru nu emle yung ito emle kre surok nong gi handai ya kamu di dar yung pinga pai o yi em kam du le cha
Cuba mentulah dengan kan ni tourism spot ini ada memang surok di ulai pi. Mud kerut to is top priority. Hai tu ipor ami prapa kunde pa tu ligi chinong yo surok kam kunde tu ligi chinong. Sao surong konan ni hadun ni kisi to hakon tu si yo nga to all villages are connected by Blacktop Road. Deb nete ski endo arjar pra do arjar khalle do khat pra ter deb so deb lu ko si ngi the man well connected have to road sector perkhan no kamu nule wan use kiat bon ginong rep yung ita emi ke sab urep jo rob je ubmi kbab mi ko handai ke jing thut di kita omlek lutis tau rep ki hai ti por em go ngala lu meleka ubet om sara asok chesung yo ki chesung ko klu ji tai na handai ke jing mut yo nga hapoh chong de biang ko awra chi tau rep ban pi hai tau rep li mana ji sem yo rep bi khat ar mana ji sem yo ku go yo kot chemani te man like so klens tau rep tau riang tension ni kam ko chong wa ajerwan wakaro pernah ayah busing ilek kenia bemi otar bo parking. Perchango pos pa martem ilek ni ayah kado pernah parking kado itau ko farm lam du ciam ni de block by. Hon bayar tau de ku grip ke yang dalai ke lu borok bayar hek ke yau. Ta kado hek ke yau du thia kam ko chong wa ajar kamu nule ete penman yau arsin stiau. Wa yau pekat lam bakla wong yo rob hek ke dai ke thin da man ko ka man gani. Teman-teman ke yau arsin setiau to kiujo kama yo kisan jar setiau yo ginyau jar setiau ku ekonomi yo i kiujo ayu wai nyau spa chmai ku khndi spa chmai wan man yau ke arsin setiau ite ying yo jngai yo nga kamon pun ku ya ke okot ke yong pi semo perchang ora ki skim ki jat yang bai ba skim blong yu sao si yo wan lai ka thalas ken blong hei thao được cam đốt tiao lim na lem đẹp to de jong la nyo to ban khndi phao chong ma ka jo go blok kham tam ga jwa ko no si ye ka te la postmortem ma pial ra ma kana ge melis kim par wara la la de smooth functioning mem go da man ga ju no no i pai ba tip kam nu le na yo thao lu san kot ki ar minute hab yang yo video ndru kunta amam to de jo ba ya ka do kam te ra sak wi ge blok Nartiang yo suk ki pai ba ke nga hei thao được kam stiao li sin de deb nai tewan yo hagni than area Nartiang de bon sduk ko to sduk ko dekat sduk ko lusia suk ko brukang brukundau demi awam yiri pri ko mulong house of control create sekali polisi sa Nartiang ne benda control ki crime si dekat kita ko kondusi yongi deb ne tewan yo de boni kena yo in go de ku ke sport ami ke sap ami ke talent handai mem ke lat myo ke medan go ba Wanrah kan international stadium yo lai tu dirok so lai human camp ki wan ga hayu yo pindu dulai 10 kar ka man kan ni ite to jing yo jing ayo nga poi wan ke surok de biang ke blok de biang ke sport de biang you le mi te woro reclaim kumba mumbi daman incomplete standard life of living hapoh khndi phau tu li sinong to yo nga to kondusi ko yo no kong chi spa nya pha Klur e kumba mumbi ketela de ya kondusi yo nga deb nai tewan mompai do ke Nartiang khenjo chajwai go to kondusi mawai lan hite le ka jo Wanrah nekong ito e komplek yung tourism to hiti ha thalas kanya ini te yi bi bo kum sa thu chanong kondong yo khiu ameliu ra kamuni kenja turis kamuni kenja kamuni festival na yo bi bon kujo klam start kujo klam kulmar po social media ile peluk ke sarkar klam kam ke turis yaki nong tem nong pot war kwa du tulok dengan na ke sarkar ke lele kam jule bakala ko klam berkat ngau khanai pi kamu nuksa ko kentam lamba ka cherry blossom orang de man kini kitiau waro ko berthari tilu ka makali ado ni ke yi ka silok mena ko dara ka do ekon
kaya kan kisilong na ko di ura kat na kaboni na. Kan mo iwan tung utep ukra into tung tu kai pimstat. Kan ni project ora akan ipre mukim kodawra untuk kodawra. Jago surak. Muru suna mentu yo kambi pun makawinem to kamte. Dabo ke project ni matapok kisan sistem ura ini kam hapo ars pak Klur haning. Yo develop so ini. Yo develop sing nakong daw le ke master plan ke semua ajari kan kitawar ko prapa karwa haning. Haiwanu loki dia ke tahu chongkam ni ke tahu festival portion. Haiwanu loki dia ke parking ulai kenia. Haiwanu boy ke civic amenities ke tahu lai milai mi badang damu semua dong tung manem kami. Hagawan ke mentau boy ke resort ya open bay ke nawan guna jengai. Dia plan ni saaf li loki dia. Lalu ini wan ke resort wan ke dukro ke pak tipiu dia. Yo nong ginong kamai keri. Yo nong ginong dai beti dai kwai. Yo nong ginong bakoi pak. Yo nong ginong sayung saisem. Yo nong ginong bu hotel bu guest house ni katanya. Kan mo ba? The tourism sector to is the best opportunity of kamu create employment whether direct or indirectly. Yang mana businessman. Hapoh mana kau transport Mister Hashem Arja kat pramikong. Update joy kata Cino pamlo, hai tah tol gate kuru tu minijarong kana inga kat won teli kari turis wawan sing cesora, particularly cesilong. Hai ti por aja ka pragi turis vehicle. Emi kami hajar nyau spak pras spak teli hak cisni go flow ku ti cesilong. Kain balan hajar itu rausan muto kawan do emi biru hite. Emi liausan hajar Intu monitor to pelutang saja rawi mangle klusan pausis ili nak besar jadi intu dah le pausi mana kendi pakur cimenai intu dah kod arman cispa prapakur ciajar prapakur ciajar pelutam kecisinan kata to ke tourism kata to ke income kata to ke one employment hayung pi hana leaders party gum sao to ngi yiplu ke sarkari ke tourism Hapoh reformi government ho arjar katpra under the NPP-led governments. Gitu ki homestay ni gitu seorang gitu yung. Em gitu spak tali don ni. Nado arjar katpra hadu ni depo gitu katpra spak tam. Ke target ini ke government tak ucu wira bekan wasan ajar tali homestay lembaga subsidi Skhim. Lalu perlu kita paulak sarkar ayo niaulak lambak la. Yo erap di konjungi. Hanem juang waklamete ang bigi sarkar mumpai. Hapoh cimkti ya ada kapra. Ke budget yung tourism department jo palat ke kapra Klur jisnya mentok bakala. Kapra Klur. Kata le bon memir kata le. Kar kau man kan itu minimum 1,000 crore plus. Ukwa khana sagawi pi ko sa suk do le man ke state ko kentam with less resources. Ke sport department, ke sport sektor mjo mutip kami khalia chawan ke NPP government. Dan sekibi itu orang. Watang ke galeri ku cha so sana mjo Skhim go sarkar me khalia ke yongi. No chimti kam ke NPP led government ho ada khat prasen. Ke sport budget nduna ko kendi spak praspak kluch na minimum mdu ada khat pradum ne. Segawi kwa khana bi record kenmu khana bateng chola chowan bi. Hapoh cisnem tam. Kemekalia yung madang man go ke win ke state India ko number 1 ko bondo ki artificial turf ka man gani. Istil uli ma lakh population na. Wan to do ite the propose ka ni kata knowledge city hamo khanu ka tha urang thip sarkar nang ni gisne modem. Ke football stadium ko he tam Hapoh India. Unto hanot isla. Ko sofa ho jang capacity katam ko project ko san spak Klur tam ko hedu India ko daule Muslim di DPR is under process kamo marau ho jiskiat ngamo pai do kondusi ge ngala ikamra pai ni ba to gani kondusi peman ngaka mana do ni kesi de bona ka von Nartiang ka bos ke jainte hiltistik woro ini udah dang ye chong ngama da ho jiskiat dong aw yo manu chiven jier jar khatto pra ini jainte ya kana nya he won ni surok hajan tiya ko sagap yo ine
ông cho mà hồi mà kan yu yor ai do to ka sai pung area kate to daw sanction ga hagen ka financial ka ma ars pa Klur tam to irkat ivigi bitran ki chinong lambang World Bank funded malumala ka jain tiaraman one of the best district in terms of road connectivity kat ka man ni de Google Maps de check ida pagi hanay mampai de ka jain tia ang to ci kasihil ka on gusur kurang sa din karena kor ko man sa din po de katelo propose ka man yaus pa Klur way go beautiful road no tangah ro soraw well equipped road furniture way kita le daw sanction ni yo ite malum mga ka road connectivity drab yang ke gabam ke drab yang ke sport unsa rab hoy karwa jar khat manakaw urban minister ko khana bi kon yo nga ni chika tujuk sa urban minister to umto na nong kendong dan nga to first time man ka urban minister ka tiny rural area kwa khana bi ke kubor ko ba dang det approve ke master plan ko new yung Shillong area war ko kamu cilak akar square foot hawa haneng det approve ke master plan menta ke Shillong city janju chambi hola Shillong la je bi kamon timbi to ang bidarap suk ulane la ikor chachwai wasmat ban la ikor chaplis pajara ke disket ke blok traffic problem karka man kan itu det bisa ji wari ke da sedang krek ka man ani hak department yang apa itu lembaga urban affairs department create a new city ke new township ko dabo ke budget ka mchipawa ja ku tengka keteto ni mentaka sansnan malai bi kani jemu khanu jemu deng UP sedok surok ko dekrek ani ke sekretariat chokrau sanction arli ja ku Hapoh arlim nar ku tendare ke umbam umdi ni mentaka cispa senam chakmat dedap sanction ni kat pras pak san pa Klur ke water combined scheme ni minta ke new Shillong plus old Shillong ni minta suki pai bak ni ngak UP hamu kanu dedap declare itu man ke knowledge city ke thago pras pak ni awakar daw bu I bonjat ki sektor ke health sektor la jong sport sektor la jong ke commercialized sektor la jong ke daw bu ke ni wotok ke nin ke sektor wotok dukat di hotel uwan ki 5-star invest ki the board like concept na Singapore model dari video po Singapore bi kata daw yo bi Hapoh sansnam daw orlong ite wara